iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Nauna anak man kaya mo daytoy a babae, Frederick. No anya launa hindi nagkita mo iti dayta a babae. Clarissa, amom ka di, no asino ti ama daytoy a babae. May isa nga ex-convict, nakapatay, iso anak balot. No anya ti basol ti ama ni Raquel, saan nan abasol? Amok at ikinabak ng laan ni Frederick ti kamkamatem, Raquel. Ha? Kan amom ka di, ti ugali daytoy a nobyo. Seloso dayta. Adun tinagbalin a nobya na. Ngam awan tinagbayag, tanaatap, kan awan pa nagtalag na kadagitin na nobya na. Aglablabos kan, Clarissa! Miss Pupay ading-dinggag iti panangdadaal mo kanyak kini Raquel. Kan? Pudno man? Amok no aping araramidom dayta. Kaya't adadaalan kini Raquel. Tapno agsina kami. Kat tutupang kamatan. Oh, apay asaan ka ang makatimag, Raquel? Naadal mo ka din, ti kababalin na ito'y alalaki? Sumagpamanon a bulan na gayan ayat kami kini Frederick, Clarissa. Awan mo tinagbali na problema mi. Nangag mo timbaga ni Raquel, Clarissa. Ay, sayang lang ti oras. Apan nakisarita mi king ka. Papantan iti kotse, Raquel. Siyak pa ikit din di mang panaw kada kayo. Tandaan ang daytoy ko na, Raquel. No saan ka adungag kanya. Ngam oray nagbabawi kanto. Nasikugan na kanton. Kat may pada kanto iti inam anaganak abalasang. Nasingat kami idikin ni Raquel. Ngam kalpasan ana amwa. Nga agnobyo takin ni Frederick. Nakagura akong kankwana. Nabayagan ang patpatayak ni Frederick. Oray amo, di ka babalin na. Dak maawatan tirik na. Nuapay. Kana, malunag matla tirik na iti panang lalais ko kini Raquel. Sano apay ay ayat at pailaan ni Frederick. Sapay kuma, ta saan ka amamati iti panang padpadakis ni Clarissa kanya. Kabayatan iti panagayan ayat ta. Awan mo tinagbali na problema. Apay ngamin asyak tinayat mo. Agpada kayo abak nang kini Clarissa. Da kayo ti ang bagay. Ne, apay kasta ti bagbagam kanya. Awan ti inlimod ko kan ka. Naganak abalasang ni nanang ko. May sa kriminal ti amak. Kakaasin ni nanang anang isaksakad iti panagadal ko. Ngam na ikarigatan na. Tinamagturpos kanyak. Raquel, uray anya pa iti kinataom. Saan nga agmaumaw ti panagayat ko ken ka? Ken amom ka di, uray ni Clarissa, awan amana kas ken ka. Anya? Tinadabag ko agapuna. Nakurapi ka no ti amana. Iso pinagsina dagiti dadakkel ni mamang na. Diyak ka mga kastagayam. Agpada kami nga rod a bastarda. Ngem, saan munto nga istoryaan king kuhana? Daytoy anay bagaking ka. Aywon gayam, malagip ko ti amam. Nakaruwar ka din iti pagbaludan. Adda sumag mga nungal daw manipod na karuar. May maglaing ang talimaba sa kiti Teresena, ama man do. Pinagtitinulungan na kakumandag iti barumbado. Agyaman nak Elmo. Gaminton maminsan. Baybay ang naklatan. Yung apay. May saak na ex-convict. Nakapatayak. Iso anabalodak. Langag ko na itahan. Doon sa kagurguran na kayo ni Nana Yolanda. Pudno ka di. Nga awan ama ni Raquel? Saan ko nga amuan na si Kugak ni Yolanda? Namuak lang nga naganak, idi makarwara ko.
Dagiti kaaruba ti mga magbaga nga anak ko ni Raquel. Apay, nga itakalaan as bagpart, Raquel. Nasipnutan. Kuha nga min nanang. Payamon, tasak ti mangilawlawag kini Nana Yolanda. Nana, kalpasan ti trabaho mi kini Raquel. Inawis ko ang nagpasyar iti igid ti baybay. Pasensya kalakuan barog. Sigud nga min nga ipakada ni Raquel numaladaw asumang part. Awan ka di ti cellphone nyo tapno maiyawag na no agpasyar kami. Awan barog. Kun saan ko akayat ang cellphone? Kastoy latangarudan inton maminsan, Nana. No plano nga ipasyar ni Raquel, ipakadak kada kayo. Frederick, masapol ka duanak no may ka dito balay, syempre. Ado nga min ti barumbado. Kat amangan makurso no daan da ka. Kastang agpaiso. Lakayan ni Mando. Ngam nakarit pailaag. Saan pailaang anag na kamitipan nakabalog na. Nanang, saan kayo kumamakakura iti bagak kada kayo? Mariknak kami na saan pa'y anag mamaw ti guray o kanitatang. Saan kumamatarumba nga imbagayo ti kasyay kani? Iti uray ka ano man. Diyak kayat nga awagam iti tatang daya kriminal. Saan niyo may libak na isuti amak? Sino ti ko na nga amam ni Mando? Nakaraw dagiti labin akaaruba. Uray ni Mando. Kat saan na pa'y nga ammo ang nagsikugak sakbay anapalawd? Nanang, no saan nga isuti amak? Sino nga ron? Saan mo nasaludsudan pa'y dayta? Saan ako na makisuwang kada kayo, nanang? Diyak makisubang kada kayo, may papaniti day taabanag. Yung pangaasiyo. Saan nyo kuman nga ulitan nga ibaga ka ni Frederick? Dagiti banag ang makapadakas kini tatang. Kat talagamat adakas ti amam. Naimbag, tanay palagip mo ni Frederick. Sa anak a komportable iti relasyon nyo iti dayjay a lalaki. Nanang, Awan ti pa nagtalek ko kinkwana. sige nanang. Sumurek ako na ti kwarto. Da ito'y ti tandaanam. Saan ko akayat a makisarita ka iti dayjay a lalaki? Ni man daw ti kayat ko asawan. Kan saan ka basta agtalek kini Frederick? Agan anad ka kinkwana. Yak kayat a may pada ka kanyak. Ni Clarissa tumong awag kanya. Kayang, malagit ko. Nasigat kami kailangan, idamunan ti numero ti cellphone ko. Nung nagrabiin na umarap, kaya ti bakano ka na. Hello? Naibag, ta saan ka pa'y anak baliw iti numero, Raquel? Amo kakaguro na kadagiti naibag ha? Punungot amin nga na ibaga may panggap iti kinatao. Saan ko nga ibain anak ko rapaya, Clarissa? Kan saan ko ang nagayatan, amay sa kriminal tinagbaling nga amak. Nga maureg may sa ninanang anang padakkel kanyak. Napagbalinak anan-anay at tao. Itata na sa papay. Makisina ka lang kini Frederick. Agbabawi kan to lang. Amok ni bagbagam dagita, gaputag patpatay ka kenkwana. Kat, saan na ka pa dyan? Di ka kuman mang padakas. Adanakam ko, amok ter aramidak. Awan rumbang apag ginuraan ta Clarissa, iso pa nga asin. Aggayam talat ta kuma. Sige, agkita ta intun bigat. Kalpasan ti trabaho. No sanak nga wisan ni Frederick ng pasyal. Ay, inidot na matgaya man ti cellphone na. Maturgak man lang. Talaga napintas ni Raquel. Naamo ti rupa na. Kung saan na kamay kariting ko na. Nanumuak lang nga tao. Nasimpat matid eh. Awan pa naging kuna ti panakilangan na. Ngam ni Nanay Yolanda ti problema. Alam mo, yan sama Raquel tikit kita. Mamando. Apay adi mo asitgan kat kasaritang. Umay ka. Saan? Kababain? Mamando.
Kan ang mga nung makita anak ni Nanay Yolanda. Babae na naklaki di. Siya nga ron di umasidag. Kasaritak ni Raquel. Da kayo gayam, tatang. Maragsakan nak ta inawagan nak ititata ang anak ko. Agyaman nak ta bigbigan na kaamang. Kan saan nak nga ibain. Uray may saak a kriminal. Marik na kada kayo ti amak, tatang. Kan saan niyo mo't abasol, ada kayo ti nagbalin nga amak. Amok, sinalak ni ba niyo lang ti Bagyo? Ne, malasin ko tikot si anak sardan. Dahil ta tinangitulnog kan ka idikalman. Kita ka di pa yung ururay na, Raquel. Traffic ngamin. Atan sana, disgrasya dita, sungada na sumurat ito'y lugar yo. Sino na ito'y alakay? Kwa, iso ni tatang ko, Frederick. Isugayam ti amam. Tatang, ni Frederick, kayan ayat ko. Maragsakan nak makaamamukan ka, Frederick. Da kayo gayam ti ama ni Raquel. Anyangay nga rod, Raquel. Mapantan? Wen, mapantan. Amangan na maladawak pa iti trabaho. Agungat tuman ng kanyak ni boss. Hindi pa ilangan min nga ibagbagaking ka nga umakar kan iti kumpanyami. Masansan na damagan ni mama. No apay asaan kalaangan ngagtrabaho kada kami. Mahal alak lang iti napinta sa gundaway. Na-stricto ni boss. Ngam nasayat mo ti panagpasweldo na kada kami. Malaksit iti benepisyo mi, kada talo a bulan nga da bonus mi. Maawatan ka. Tagtab trabaho kan iti kumpanya ni Mr. Labrador. Hindi agam amuta. Adagayim damagat. Nangitak ngamin, ti babalasiw ni tatang mo, iti kalsada. Sino day jay kinasarsarita na? Ni Manong Elmo, ti kayat mo asawan. Raquel, saan mo kuma akagura day ito'y adamaga ka? Ha? Ex-convict ka di mo tay jay nga Elmo. Ni Nanay Yolanda. Langan at makapungtot ama man do. Nakita na lakit di pan nakisarita kini Raquel. Saan na kapampanawan? Siya ti makaamukan ko anak. Lambaram, ana nga si Dagkin ni Raquel man daw. Namin anon nga imbagakan ka. Asaan mo nga anak ni Yolanda? Awan da kasi ti pan nakisarita kan ko anak. Kinuray, jak sigurado asyak ti amana. Bigbigan naklat nga amana. Anya ti kayat mo asawa ni Tedayta? Ha? Pakawanan nak no di mo nagustuhan timbagak. Apay ngamin asaan pailaan asikat ti mangibagay ti pud mo. Ti babawik anay lawan kan ka. Amok nga inayat nakmat Yolanda. No napategak kuma talaga ken kamando. Dimngag ka kumakanyag. Ngambay amon. Kat si Kael mo. Apay amagustuam akasarsarita da ito'y alalaki. Nanay Yolanda. Wendo, kapadpadam kadimat da ito'y alakay. Mariknak akagura nak unay ni Yolanda. Lumabalin. Saan na akayat nga asitkak ni Raquel? Kan saan kami nagsarita? Naimbag ta bigbigan nak nga ama ni Raquel. Saan ko ang mababalaw ni Yolanda? Natagsin launay tinagbasulak ken ko na. Nakarkaron no maamuan na ti may sapay apalhimad iti biyag ko. Saan ko pa'y ana ito rin tinagparangkan ko. Agyaman nagtapinatgam ti awis ko, Raquel. Talagang ibilang nakpailaan agay. Awan mo tirumbang nga pagginuraan ta. Aglalo, no makisina kan kini Frederick.
Talaga nga ramidam ti amin nakabalaman yamang dadaal kiti relasyon mi. Gaputasan ko kaya. Ngagbabawi kan tulang iti kamaudyanan na. Di mo laam mo. No kasano agselo. Saan ka maawatan, Clarissa? Amo kag patpatay ka launay ka ni Frederick. Nagrigat ka akasarsarita. Sige, agordartan iti kananta. Agpada tamot nga ron nga awan lugan na. Ipagpakasikan ka, Clarissa. Santa ko mga ginura. Gapulaan ka ni Frederick. Aging ka iti saan kayong agsina. Saan amapukaw ti surun ko kan ka. Masurungat launay kinirakin. Saan nakadingdinggan? Talaga nga'y ayatan na ni Frederick. Iso nga uray amok anaselos. Kabailak alabanan no kas pangarigan tada kami ti agnobyo. Hoy! Si Kaalakay! Anya tar aramidam ditoy? Kuha. Nairan na lang nga limabasak. Mga napanggap mo matagtakaw. Oh, anya pa ilang timulong-langam? Pumanaw kan? Napintas ka man balasang ko. Anya tinagan mo. Clarissa, apay aya? Napintas anagan. Maibagay ka ka. Nagpuisit ka alakay. Pumanaw kan? Mulang-langan nakide? Nanyatin ng bagaak itinagan ko kan ka. Sige, balasan ko. Mapanakon. Umayak tumanan. Iso mo tilagayam. Hadyak mauray ni Ama Mando. Nakita da kano anasapa limugan iti tricycle. Sa di nung mata tinapanan na. Manong Elmo, da kayo matgayam, anyat aramidan nyo ditoy. Or-urayak ni Ama Mando. Gumadamot gam na sapa na panan na. Ay, adan ni Frederick. Ni, kasta unay ti panang mulagat na Manong Elmo. Sa isublat na kakitaan. Malasin ka. Saan ka di asikati kinasarita ni Ama Mando? E di kalman. Juan, chef. Elmo tinagan ko. Nobyo nak ni Raquel. Wen Manong Elmo, agnobyo kami kini Frederick. Put nun sa tibagbaga ni Clarissa may panggap kay Frederick. Pagsilusan nun sa ni Manong Elmo. Nasingid kayo sa akin di kini Tata Mando mo. Agkabagyan kayo kadi? Saan kami nga agkabagyan? Agkaruba tinakidagusak nga iso ti kabagyak. Ay, kastagaya. Mapantang nga din, Frederick. Amangin namin numaladaw ako ni titrabaho. Panawan da ka nga rudan. Adanto napapaot apa nagsasarita tayo elmo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apag iso nakarwara kiti balay mi, pili makitak ni Manong Elmo agtaktakder iti nakakitama pagsarsaritaan mi. Ururay na kano ni Tatang. Ngam ada kanumot nakakita ka ni Tatang anasapa alimugan iti tricycle. Madlaw ko anasingid da iti tunggal maysa. Impagarup ko no agkabagyan da. No, agkabagyan da. Agkasinsin kami kumakan Manong Elmo. Ket mapan akastan Anya kano ti trabaho na aya. Tumultulong agtalo ni ti kabagyan na, nagdagusan na. Day kalangot ti amok, may papansin Manong Elmo. Manumot nga makapagsarita kami. Saan ka di akagurgura ni nanang mo, ti amam? Day tangaron ti problema. Manmano ang makaasidag ni Tatang kanyak, naputaong tagnak ni Nanang. Mairamraman nga rod akagurgura na ni Elmo. Day tatisan ko nga amo. Nagbigtutak di pinang sumbat ko. Ikalintagaklatan ni Manong Elmo. Kunam nga ta, saan ka nakita, nakisarsarita kini Raquel. Anya ka di ti panggap mo iti anak ko, Elmo.
Naira na agtaktak tira kitiruar-tiruangan nyo, yung Nanay Yolanda. Ni Tata Mando tinagsaritaan mi. Jak na uray, dada ka nung nakakita ken ko na nasa pa nag-tricycle. Apag mo't lang, di pa nagsarita mi. Ngam no saan adimtang ni Frederick? Amang ano tinungtungam. Agpakada ko man itay dimteng ni Frederick, Nanay Yolanda. Ngam, inggawid na, tadinamag na kanya. Tiyam muna ngamin, kat agkabagyan kami kini Tata Mando. Kaslagarod at kabagyan kayaw. Ni, atagaya mo ni Tata Mando. Ita ka man langan. Intarinteng ni Nanay Yolanda ti Pimbana. Talaga akagurang launay ni Tata Mando. Ay niya nga tati kayat asawan ti kasta. Akasla agkabagyan kami. Talaga akagura naklaunay ni Yolanda, Ilmo. Sungay tayo makita na katimsagi ti tricycle. Pimanawan. Nasdawak iti na ibagana. Ama Mando. Kasla agkabagyan ta kano. Ha? Nay, anya ti kayat na asawa ni Didayta? Amang ano atapan nakidi na may saakmat nga ex-convict. Gabutan na singid ka kanya. Kastamot tam ti panunutan da. Bayan yun. Kanya ti kayat na panunutan, Ama Mando. Amin sa amasit gakan kasarusaritak. Iramraman na agagura. Malagip ko, Ama Mando. Napanan nyo nasapan. Kwa, napan ko kinasarita ti akin ko kay ti bantay a planok a pasayadan. Mabaybayan kami na. Nakang angragan. Sana may peran ni Ama Mando dagiti matana. Kasla di nakayat nga ibaga. No sa dino at talaga tinapanan na. Kasla malasin kutikot yan nagsarding ti balay daan ti Salome. Agtalatalang yaw. Ni Frederick dayta. Daya ti may isa manglukob kumakin ni Ama Mando ha. Elmo, dito'y gayam ti pagdagdag usang. Saan ako nagpalpalikaw pa? Sinublian ka, takayat ka akasarita na imbag. Frederick, anya ka diti may payo ko ken ka. Agar-aram ka kadi kiniraken. Amok nga Danubyo na, Frederick. Pero sana ka maikarikin ko na. Ngem, kurso natam tinobyak sa laya. Frederick, pagsilosan na ka di. Pagdamagan ka man. Sa saludsudam no agselo saking ka. Sino ka kumaapagsilosak? Saan ka amay kari kinirakel? Kinadapay may sa adamagaking ka. Anya ka di dayjay. May sa kakadimot a kriminal akaslak nila kay Mando. Nanumuha ka tao. Sana ka dakas. Gan uray na Ama Mando. Sana dakas mo lang. Napilitan lang nga pimatay. Takasapulan na sa lakniban na tibagay na. Napintas tinobyak. Diyak la mamati adi mo kursunada. Ngam saan ka nga kamali. Mapalin amay paparod ka. Katugtugaw ko lang. Kaya tugyak kumapay lang tayong trabaho. Ano naman ayati baga ni Clarissa ka na. Nagkursunada la unay kanya. Tutupak lang ata sa bye-bye at no, masko ka. Hello, Clarissa. Morning. Kung saan ako nakayat asong batan, Freddy? Saan ka di matlang, ama kasi nga? Kasangsangpat ko lang dito opisina. Tugyak kumapay lang tagtrabaho. Ngam, kayat na, akasarita. Madamata nga rudeng agsarsarita. Kung nagtupaya saan na ka may turan? Apay nga ita ka lang nga dimtang iti opisina yun. Anya ti orasan? Nakipagkita ka kadi iti sa bali, babae. Kay tultulod ko lang kini Raquel. At napatag-ana pa na. Ngam, saan a babae? Among
ken ka, Frederick. Ora may kaduak lang nga nobyan. Padpadaksan nak kini Raquel aseloso ak. Sa kasati bagbagam kanya. Amang ano agsusoko tinobyo. Frederick, awan nobyo. Ang mga ni Raquel ti at nobyo na sa bali. Kinasarita kong dadya lalaki. Ket sigurado ak asaan nak akaribalen. Nakakatawa ka talaga. Sige man langan. Suplada. Ngamno si ka, Frederick. Nakasagana. Oray anya ti kayat mo nga aramidan kanya. Danga ka talaga. Agin susuplada ka. Sa kurang laangan, asuloy-sugan na. Ang mga no saan ka amasuko ninton malam Raquel. So nga, inawis ka laangan ang mga daw. Ado nga minti aramidak no malam. Ken adapay daraya ka meeting. Maawatan ka. Agawid ak tulatan. Mga kilakan tulaangan iti tricycle. Wenno ada mga whisking ka ngagpasyar kadagiti kaupisa naam. Ati kayat ko asawen. Masapol nagpakadak ni nanang. Gapot ang maong tanak no masit nga tanak asumangpet. Ayun gayam. Malagip ko, idi intulod ka anasip ngitan. Anya gayam ti ko na ni nanang may panggap iti ayan-ayat ta. Frederick, kinasarita na kamot ni nanang. Iso nga agbalin ka kumaan na pudno iti relasyon ta. Tapno awan problema kini nanang. Raquel, siksi ka ang tibiyag ko. Awan ti agbalin ang problema iti relasyon ta. Nalabsat ka nga uray iti pagluganan. Isu ti kinunang iti kasinsin ko. Ngakin ko itikot siya sublianda ka. Saan nakakadia sinuko ni Frederick? Adda ka na ramidin na di opisina da. Guri ka, kutsi ti kasinsin mo day tawan no si Kati akin kotse. Ilakla ko ti kasinsin ko. Tagumata nga kano iti baro. Awan pagatang ko. Malakasid ko man manobyok ni Frederick. Ha? No, agawid ka Raquel. Itulnog da kan. Tapno makapasyarak mo tayo di balay. Da kayo gang tinanang ni Raquel, Nana Yolanda. Maragsa ka nag-amakam-amo ka da kayo. Naibagbanda, naianos mo ti pimasyar dito inano mo alukarme. Mayat kit di dito tapres ko ti angin. Nagaduti mo yung iti aglawlaw. Nagmayat nga ta ti agistambay dito iti aldaw. Dito kayo namang rabi, Clarissa. Ayan gayam di kasinsin mo. Nagbati iti unir ti kotse. Saan kami nga agbayag tada papanan mi kano. Kunak nga ragkin ko nga itugot nak iti darayan na apaskan. Kasta ka di? Imay da ka lang intulnog tam asyan kam ken ka Raquel. Ha? Aywan gayam Nana Yolanda. Bagbagaan nyo ni Raquel. Adya ti kayat mo asawan, Clarissa. Diyak kayat amay sagmak ni Frederick. Saan ka di anay baga kada kayo ni Raquel? Nga awan nagbayag ang nobya ni Frederick, tas siloso. Isumat lagay madi si Murot kadata iti unag ti balayo. Adagan kasarsarita na. Ang pag-isuan nakastrip kayo kini Raquel, itay nalabasak ni Larny. Dinamag na nadalay ko. Sanak mo nga agsigsigarilyo. Sino day jay alakay? Ayan na. Ubing nga babae matagiti makitkitak. Diyak lakit di nagbidot. Awan mo tanda jay alakay. Ha? Amang ano ni ama mando tigat mo asawan. Wal nga ta. Ni tatang nga ta day jay? Diyak lang amin nailangaan Raquel. Nasipngat ngamin. No day jay ni tatang mo. Apay asaan nga imasidag ka data? Ako nga min. Saan niya kabalay ni tatang? Amumat nga tan. Nagapo iti pagbaludan. Wan gayam. Ang mga no nasair ko tirik namanan Raquel. Mapan kami nga rodan kant ni. Rumabiin. Sumarampitin sa akin di day agayam mo, Raquel. Ha? Kunak no pimanaw da itayan. Nabayag pailaan nga nakisarsarita kini almaw.
Agsarsarita da ngamin kinilaw ni akasinsin ni Clarissa, nanang. Kahit, mayat ka, mayat. Saan mo akasarsarita unay ni Elmo? Taagdwa-dwa ak iti kinatao na. Adaatap ko, akasmat lang iti amam a kriminal. Nanang, mabainak lamang panaw kan kuana. Diyak kaya ti ugali na. Kanya nga min tinangawisam dito'y balay. Isuti nang ibaga kanya, kaya't na kayo kanong apasyaran. Sa di na kaya ti makipangrabe Kaslabak ng launay. Nakaararte. Kinsuplada. Kinanyapay dagiti dadumang imbagbagana. Seloso ka no ni Frederick. Nanang, Di ka pa'y lang aron makisina kenkwana. Ay, agpasyat lang ni Frederick prangkaag. saan ko mananang? Apay kumaasaan. Anya aya, ikabutang mo kenkwana. Narabian ka man ni Malatiw Elmo. No nasapsapa ka kung mga imay kat nagsanguta ng rabi. Kapangpangan ko, Ama Mando. Nakita na ka ni Clarissa. Sino a Clarice? Jay gayem ni Raquel api masyari ti balayda. Agsarsarita kami itay nakita na ka. Ngam nagpukaw ka kano adagos. Diyak mo na mo dayta. Ang mga nusan nyo anadlaw. Kagap-gapo kiti tersin na tagimata nga kiti arak. Naimbagla ang inutag ngayon man. Naimbag ka napilit ko matlang ti kasinsin ko nga itugot na. Jaknam naman nga kita ta iti dayti apaskan. Di mo ko ma-intugot ni Raquel? Ado pa lang amin ti naramit ko di opisina. Iso Jack na itulod di balay da. Nalabsan mi iti kasinsin ko iti sango iti pagtrabahuan na. Iso nga intulnog mi iti balay da. At dagayang gwapo ijay. Elmo, tinagan na. Kriminal day jay, akaskin lakay mando. Unay mo't dayta na panagsasaw mi iti ama ti kaayan-ayat mo. Nasimpat ni Elmo. Nagsaya at akasarsarita. No siyak la ko man ni Raquel. Kaya't ko ama nobyo di. Ay, nagrabiin nga umawag ni Frederick. Anya orasan? Ay, dandanigay man alas 12. Hello? Raquel, apay siliring ka pa lang. Ah? Nagkaputak iti pa nagkiriring ti cellphone ko. Nabartek kan sa? Bueno, kapan panaw laang ni Elmo. Na? Anyat sasawam? Saan nga umay ni Manong Elmo dito'y balay? Tairamraman ni Nanang akagurgura. Gapukin ni Tatang. Saan ka makapagulbot kanya, Raquel? Ha? Nagkita kami kini Clarissa, kahit na istorya na kanya. Kunak no ado ti trabaho iti opisina yo. Adagan din ay mapaskan? Kalpasan ti meeting me, at dinar ayak apasken. Frederick, ti kasinsin ni Clarissa tinadanon mi akasarsarita ni Manong Elmo. Idintulnog ko iti ruangan mi. Anya iya timbagbaga ka ni Clarissa. Apay damagong pailaan, kat imbagak lang arudon din kwa na. Saan ta ko man nagsubang? Agtalag ka kumakanyak. Saan ka ngagselos ka ni Manong Elmo? Lasing nadalaan ka ni Tatang, kat siya kumamat ati Patsyam. Saan sa bali a tao? Di ka agselos. Saan nakagselselos? Kaya't kala ang iliklik iti pakaisag makam. Anya ti kayat mo asawan? Sige, matulog ka. Inigdap ng ti cellphone na. Sandan asinong batang ti saludsod ko. Apay nga ta? Anya ti kayat na asawan? Gapot na kriminal ni Tatang may bagbagada? Kriminal mo ta ni Manong Elmo? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Langan ti saan anarnag anaturog. Anya ti nakapuyatan, Raquel. Ay, mabitlaag.
Anya ti oras ani di nangag ko nga da kinasaritam iti cellphone mao. Ni Frederick dayjay nanang. Narabyan ngay mawag, tada tinarayan na paskan. Kalpasan ti dadarayan na iti meeting da. Kat dinala impabigatan. Saan nakakadi asukunan ita? Diyak mo, saan namot niyang baga kanya? Ay, malagip ko dayjay a Clarissa. Maditirignak iti dayjay a babae. Ampang tigungunay na. Ha? Hanggang sa panagkursunada na kin ni Manong Ilmaw. Aamok pa yan? Makamodalatan nanang. Ay, saan ko na kaya't nga umay ni Clarissa dito'y balay? Ibagam to day taken ko na. Mayang day ti anak panunod ko. Masapol ang makasaritak ni Manong Elmo. Anyam kasano nga ta? Madlaw ko akagurguranak ni Nana Yolanda. Awan mo ti basol ko ken ko ana. Gapo nga tayo ti gargaraw ko. Mamanya ko matibibiyang na. Nanakalaan nga ipamuspusak. Tap na makasaritak ni Manong Elmo. Namokla ko magkita tayo ti bantay, ama man do. Nagkuyog tayo ko man. Daytoy gayam ti kung kunam mabambantay mabantayal mo. Nalawang man ti kayo na. Iso nga rot akaya ti pagdagdagosak. Amamulaan kadagiti na duma-duma kayo. Mabaling ko pa yung laing amulaan iti nateng ti nagduma paset na. Mayat, nadamag ti daga tamasansangag todo. Masaludsod ko man. San ka di nakaturpos kay ti kolehiyo? Nagpatinggak lang iti may kadua taon iti kolehiyo. Ngam mapasayat ko na ito mabaling agbiro kakto iti pagtrabaho. Wen. At dalat ta Master Cam, nusan ka lakit ding agpili la unay. Adda kami pailaan ka ni Frederick. Idi nagkita kami iti paskan. Idi inawagan ka Raquel. Saan ka pailang amamati iti ko nakasiloso tinubyo? Ay, namin timpul-pulong mo kay ni Frederick. Idin to ti kasinsin mo akad gamay may dito balay ti kinasarsarita ni Manong Elmo. Raquel, makisina kalangan ka ni Frederick. Tagbabawi kan po lang. Diyak amo na niya talaga ti panggap mo. Pampanunutom nga agawag ni Frederick ka? Kaya't kalaang nga iliklik, iti pagpaggadam. Clarissa, awan tinumba nga pagsilosan ni Frederick ni Manong Elmo. Saan nga garaarim kanyak ni Manong Elmo? Oh, really? Kasano ko mga agarim kanyak? Idin to ta sana makapasyar iti balay. Iramraman mi nanang akagura, gapo ni tatang. Malagip ko ganda dyan lakay anakitak idi kalman. Nakatalihod mo't idin. Ngamapay da dyan lakay. Diyak pa lang may bagakin ka dayta Clarissa. Ni Manong Elmo ti pagdamagak to ta mga nuiso ti makamamu iti dayja alakay. Sapalin sama ti panggap ni Clarissa. Naman niya ko pati interesan na iti dayjay alakay. Yaklakit di mabaling tagbitot. Tilugan ni Frederick dayjay. Naimbag ta sa anak-anak kita. Di ta impatuldot tinagdamagak abalay ni Elmo tinagapon na. Talagang sa pagselselosa na ni Elmo. Di nakamatdanggan nga. Ay, diyak mat maawatan no apay akasla isakit ko ni Raquel. Ngam talagang agayatak mat ka ni Frederick. Ura amok asiloso. Diyak nam namaan. Masanga ili ka, Clarissa. Naitagusak lang. Amo, imbaga tinagdamagag. Nakita tilugan ni Rafael.
Nagapulakit di dito eh. Nakita mi ganda ama Rafael, itigid ti taltalon. Nawis ko matlang umay dito eh. Tapno, makapagsarita kami, tinaimbag. Ne, may panggapitian niya tinagsaritaan mo. Ang ko Oray di mo ibaga kanyak. Amo kapag selselosan na ka ni Frederick. Apaya di mo ipaypayso. Armon kit din ni Raquel. Sana kamay ka rin. Ano mo aklaan? Kan kaguranak ni Nanay Yolanda. Kapukin ni Ama Mando. Ne, alam mo, problema ka di dayta? Nasingad kayo lang arod kini Ama Mando. Naskan maaga mo ni Raquel kini Frederick. Dadinto ka kasi. Siloso ni Frederick. Alam mo, panunutom analaing timbagak. Nasingpot ni Raquel. Kat iliklik mo kini Frederick. Adabo ko tanakam ni Raquel. Masirib. Amo na aliklikan, di ba kaisagmakan na? Saan mo ka di akayat ni Raquel? Napintas kan masingpat. Ada pa yung natalgad pagtrabahuan na. Sana ka man ang gundaway. Oh. Nasair kun sa tiriknan. Agpada kayo nga agimbag iti daytoy asing-asing ko. Sakbay gayam apumanawa. Malagip ko day di nakitak alakay di kalman. Saan ko sigurado? Kaya nakasaritak ni Ama Mando idarabi eh. Ha? Ama Mando? Nonya di ko nam, mapantay di balay da. Ito namin saan arabihin. Data pa natin papan ko di kalman. Talaga pagsilusan na ka ni Frederick. Yaku man ni ba kada kayo dahi tabanag. Tapara kada kami lang ni Frederick tinagsaritaan mi. Gaputanak yun ni Raquel. Iso nga baga ako. Saan ko kuma apakibiyangan ni Raquel? Ngam karbangak timang bagbagaking kwan. Ngam karbangak timang bagbagaking kwan na. Ken, nalagip na kayo man ni Clarissa, sir. Ha? Imay mo ni Clarissa, di balay, di kalman. Ni Raquel, tinagsaritaan mi. Di akong dumagan nuan niya tinagsaritaan niyo ni Clarissa. Ti saan ko ang maawatan? No apa yung interesado ni Clarissa kada kayo. Imbaga ako yoga kiti balayo. Ngam, inton maminsan ko na. Mamuan ni Clarissa taga dito. Kasi na maliklikan nagsarita kami. Ha? Ni Raquel. Rimar itigate da. Masapol nga ibagak tinagsaritaan dahil mo kan Frederick. Tatang? Mabalin ka diya makasarita ka. Uraya pagbitlaan. Ano day jay? Agan-anad ka kumak ni Frederick. Kinasarita na kanumanan ni Elmo. At talagang sa pagsilusan na. Anya? Tatang? Ni Nanang? Sige anak ko. At dantuman sa bali apa nagsarita. Imbagak lang aruden asaan mo akasarsarita ni Raquel. Saan asika ti aman? Saan naklaka din na mapakawan. Oray saan nakamaklon. Ngam saan mo kumanga ipaidam ni Raquel kanya. Amo kasya ti aman. Ay maminsan pa ya makita ka kasarita. Naulpit ka, Yolanda. Jack Maclaw na may sa kriminal ti ama ti anak ka. Nagbabawi akong ti amin. Naikarok pa yan iti pagbaludan. Nagnunog ti saam iti barokong ko. Di mulaan mo no kasano ti panagibtur ko iti pan nakaibabain ko ang naganak abalasa. Amo, napan ko kinasarita ni Elmo iti kalman. Imbagak ken ko na, nga arman na ka. Clarissa, apa yung ramraman mo ni Manong Elmo?
Ad-adda na makagura ni nanang kankwana. Pudno saan anak kaadal ni Elmo. Ngam, nasingpat. Jak mamati akas laki ni tatang mo akrim. Saan lakit di asiloso? Anya? Ay, intulnog na ka ni Frederick. Ngam saan mo't adim manaw? Adda ka di saan nyo ang nagkinawatan? Awan, nanang. Ngam adda ka no papanan na. Iso ang nagdardara sa pimanaw. Kan, nabanuga. Tanaga do tinaramid ko di opisina. Kinig daw ko, ngayon maminsan lang nga nagpa-share kami. Amangan mo't no agululbud ka laang. Ala, saan nanang? Mamati kayo kumamot kanyak. Saan ka pa imot anagulbud kanyak manipod ubing ka? Ay ngam amangan no itan nga adan ka ayan ayat mo. Bang nang ni Frederick, idin to nakurapay tayo. Agduma kayo iti nakairuaman, kan panmirigan iti biyag. Nanang, Ngam nasaya at mat no, saan kayo akanayon nga at pasyar. Jak kayat, ama ipada ka kanyak anaganak abalasang. Sinardangan anak ni Frederick. Pinatry na maglahan. Kalpasan nakusilapan na. Okay, nakusilapan na. Kanya nga tibasol ko kangwana. Sus. Agatat nga ta. Ngagar aramak kini Raquel. At pagsilusan na. Ay. Malagip ko lang aron. Timbaga ni Clarissa kanya. Ilong kan sa mo de Frederick, inagsardang iti asidag mo. Wen, mamando. Nakita yung gaya. Timalaw matladagos. Sinardangan ng katataan nakita nga. Diyan ka mo? Nakapaya kinusilapan na. Matin sa talaga ti papangreman keng karadyaan tao. Namangan wagimon keng ka. Kat mo saan ako nag-aaram kini Raquel? Amok, saan ka ama kasidag kini Raquel ama kisarita? Ay ramraman na kaniyolanda itigura na kanya. Anak ko ni Raquel, ngam no at darik nam ken kuhana. Sa narumba ngagbuteng ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, himo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amok no ako nga awagan ni Frederick. Salang nga din naklakit din. Yak mawatan tirik na. Anya dagito'y amarikrit. Amok lang arudan asiloso ni Frederick. Kapag namin ama asyanak ni Raquel. Tinasayan ito. Hello? Hello? Baya nagpayag ka sa mumbat kanisa? Kailiw na kadimot lang? Ha? Pangababae. Saan ka makibiyang iti relasyon mo kini Raquel? Amok na pa pirpil dyan na kinkwana. Gaputa amok no dan tumakita mapagselosan. Kakaasi lakit di. Sino ko matipagsilosa? Dahil yung Elmo? Sino ko man? Sa baknangag, kinuray may sa kriminal. Diyak mabutang kinkwana. Naglagi kong dita. Apay Frederick, kat-kat na kam at kriminal ni Elmo? Gaputan na singad da kini ama mandong ama ni Raquel? Anya ti klase makaya na yan? Ha? Nakadakdakas ti pangkit kita ang kenkwana. Gaputa ex-convict? Saan mo nga amo no anya ti adda iti puso ken nakam ti maysa?
Naimbaga bigat yung tatang. Papanan nyo ka din na sapa? Napana kiti bantay. Ituloy ko sa lingsingan dagiti pinukan ko akayo. Paingay na sitgad nak. Ang mga makita na kaninanang mo. Ang makisar-sarida kanya. Saan makamapawilan ang makisarita kada kayong tatang? Agyaman na kiti panang bigbig mo kanya kasama ma. Uray ibagbaga ni nanang mo. Saan o siyak ti amam? Kun ko na nalaang dayta. Gapu itigura na kada kayo. Naimbag na nakita nak nga ron. Nada ko madamaga king ka may panggap kini Frederick. Nalabsan na kano nga Mendel mo, idi nitulnog na kan. Kat kinusilapan na. Aniya? Awan kano mo ti basol ni Elmo king kuana. Kanya ti ugali ti nobyom. Kasla pagsilusan na pag-ibunan na ni Elmo. Kat saan makasidagkan kagapugan na lang mo. Kwa tatang. Kasaritak tuman ni Frederick. Alaan niya dahito agad ang tatang. Amo kakasapulan niyo ti kwarta. Ay, agyaman ak laon ay. Ure awan rigrigat kuking ka. Ta nagbayaga kini pagbaludan. Amom lang aruda na kagurgurak na di alakay. Aniya, tinambaram anak isarita ken kuana. Gapot na iso ti amak nanang. Pangaasa yung kumamat. Saan yung nga ipaidam kanya? Isipod kinaubing ko. Kinaililiw ko ti pamatag ti may sang ama. Baso na matlaan. Saan ko maanabalod no saan natakas? Sinalakniban na ti biyag na nanang. No iso ko matinapatay da. Saan ko kuman nakita ti amak? Kundi na naamuan nga ada anak na kada kayo. Saan ko akayat nga isakit mo dayjay alalaki? Oray kasano ti kinadakas ni tatang. Iso tinagtaudak. Uli tagtagpakpakaasik kada kayo nanang. Saan nyo ko mga ipaidam ni tatang kanya? Napalabas ko itay ni Ama Mando. Napanlaki di siya bantay. Binaunak mo't ngamin ni auntie ang nagkahay kiti tato. Malagip ko tinibaga na kanya. Pudno laulay. No ay ayatak ni Raquel. Sana rumbang agbutengak kan Nanay Yolanda. Ngamjak masinunulay ito marikrik-nak. Nanumuwak lahat. Kano agara makin ko na. Agbali na ka problema na. Iti ayin ayat da ni Frederick. Sana ka mamutanggan ko na. Agda sa bali awagas. Amay tulong ko. Tapno may sakit ko ni Raquel. Talaga nagpastos ni Frederick. Inawagan ng idirabi kat pinagbabartakan na. Awan ti kan kanunungak kada kayo. Nobyok ni Frederick. Saan ka ngamin ang maawatan? Naan niya talaga ti panggap mo. Gaputa saan mga kayat nga awatan? Mabulbulsit ka. Gapu iti panagayat mo kini Frederick. Masirip ka. Ngam, maag ka. Amok nagpatpatay kalaunay kini Frederick. Wan, aklo na, nga mabuto nga kung kenkwana. Sikat ipan panunutak. Agyaman nak. Sana pa yan alpas. Denggan na Raquel. Jak mawatan tiriknak, no apay ang maasyanak ken ka. No apay akakaasyan ka. Clarissa. Nasingit tamat nga gaya. Ngam ide ang nobyo kaming kini Frederick. Rensuan ti problema. Rumbeng nga agsinat. Kunak mo saan ka madanon dito'y pagdagdagusam, Manong Elmo. Tay na panak iti impatuldom idi abalay ni Ama Mando.
Nasa pa kanuna pan ije bantay. Ije talang tinapanak, Clarissa. Nagamit akla nga ng aldaw. Aglutak pala. Ne, sayang. Nalipatak din ang itugot iti makan. Unton maminsan nga umayak manan. Agyaman na. Nasingpet kagayam. Ay, talaga mo ta nasingpet ha. Kapo iti panagkawkawos ko. Ano daddo makat mapagbiddo tandak? Ni Raquel tiga po na nga imayak manan. Inawagan nak ni Frederick idirabi. Kat nagbarbar takanak. Anya? Tapay ngamin. Nangag na dagiti nagsaritaan mo kini Raquel. Kat kinagura na. Manong Elmo, sikat irumbeng akayan-ayat ni Raquel. San aday dyan? Saan nyo ka di akakoy-koyog ni Clarissa? Ada na kay baga kanyak. Hanapan ka no iti balay apakidagdagusan ni Elmo. Amangan no dalang napan na imbaga kini Manong Elmo nanang. No di kitampat. Babae sa dinanon na ni Elmo. Hamo pa no anya tinararamid da. Nanang, anya tayo kay pagbagayo. Kababain kini Frederick. Sana dakas, no akin na yadda. Agpadan samot nga, awan kayan na yadda. Agpagay naman. Ay, jakla mo. No talaga nga agpagay ta baraw. Anyamat nga tati kaya tasawan ni Frederick. Primuwarin ni Raquel iti ruangan da. Nagpintas iti dahi takawas na. Imisang titurela. Nagragot ti pusok. Naimbaga pilat mo, Manong Elmo. Urayan ka din ni Tata. Ha? Saan? Mapana ki Jaylin. Urayot pa iti kaduak. Raquel. Nagpintas ka iti dahi takawas mo. May bagay kang ka. Agyaman ak Mano. Uniform nak dati jay opisina, no kastingal daw. Apay akasarsaritam day ta alalaki Raquel. Kayat mo, asikati isaro no dagiti labit. Nanay Landa. Anya ti kayat yu asawa ni Tidayta. Ay, Nael mo. Sa dino ka di alubong tinagapwang. Di mo pa'y madamagan. Apag sasaritaan da kayo kini Clarissa. Gapo iti panangdanon na kin kay Jabalayaw. Nanang, Awan mo ti dakas na inaramid mi. Namo pa yan. Iso asi ka Raquel. Di mo kasarsarita da ito'y alalaki. Nanay Yolanda, sanda kumamot aparitan. Makisarita kini Raquel. Awan mo ti dakas na iti kunak. Manong Elmo, saan mo nasungsungbatan ni Nanang? No ada panggap mo nga agarem kini Raquel. Saan kapulos amay kariken kwa na? Anya man ang ti pangawagan ni Rafael kanyag. Amawan itdino. Masulisugan kanya kat tutupan na kung tapno agulin ka. Hello? Magusto ak tinaramid mo, Clarissa. Pampanunutom lang ta ni Elmo ita. Damot lang ana. Bastos ka talaga niya. Adupay at talaga ti saan nga amo ni Raquel maipanggapkan ka. Anya tikat mo asawan. Oo, apay nagpungtot ka. Kan amom ka din no anya ti nagsaritaan mi kini Elmo. Clarissa, balaagan ka. Agpungtot ka man nadagosan. Natapal ni Elmo ta saan nasulisog kanya. Kat nagkariing kan nagrasay ti badok anapan iti balay na. No si ka nga ta, ha? Saan ka tutupan, Clarissa? Anya tinagsaritaan nyo kini Elmo? Awan bibiyang mo iti day ta, Rafael? Oh. Kasta unay kat apungtot na. Ang no, pagselosan na, kat dakas ti aramid na kini
Pagpungpungtutan nakdaya, Clarissa. Dayjay matgayan mo. Saan ngagkamkam ni? Uray pag tinulungan dak kinila kay Mando. Uray man kidi aman ni Raquel dayjay. Anya nga tati aramida kina Clarissa. Tapos no maamuak no anya ti pagsarsaritaan da kina Elmo. Amok no apay nga aramidan na tayo eh. Salbag kit eh. Mando. Dahil taman ti kunakil mo. Sana ron bang agbuteng ka ken Yolanda? Ngamuray ti kastoy kat san ka at durdurugan. Mawatan kayo, Mando. Naiturod ko mitla nga sinumbatan. Kasabalit ti pampanunutan ti ay ni Clarissa Jabalay. Ha? Anya ti kudam? Kaslasan mo anay baganay ta kanya. Tata, talaga nga na nagsarita tayo. Diyak ka mo, nganya ti panggap ni Clarissa. May panggap ka da Raquel ken Frederick ti nagsaritaan mi. Anya? Saan ko kumaan ngayong tuodan? Ngam no pakasagnan ti anak ko, aramidak. Pagsilsilusan lang ni Frederick, Mando. Ang tapanan sa agar-aramak ni Raquel. Kat, abay ko man wag silos. Adadagas nga ramidan na ka. Jaki palubos nga pagkat anak ko, iti dayjay alalaki. Inawagan ni Frederick itay bigat. Na istorya kanu ni Nana Yolanda, ti ipapan ko iti pagdagdagusan ni Elmo. Kat dahil hindi kahit ko alawlawagan. Pasensya ka kuman kini nanang. Awan da kiti alabida karuba. Saan mo kuman nasalangadan? Saan ko salangadan ni nanang mo? Ilawlawag ko lang. Uray kas tuyak ngagkaw-kawas. At damot delikadesa. Saan gaya man ni Frederick ti kinakuyog mo nagawid, Raquel? Kaya't ko kumakasarita tinobyo. Da kayo. Ha? Clarissa, alasan ko. Agam-amo kayo gayam ka ni Tatang Clarissa? Ni apaya kasta ti panagkinita yo. Apay asan kayo makasungbat, Ama Mando? No apay ngamin akas tati panangkita yo kanak. Kung naktupay ada kayo. Taga dito'y kayo gaya. Clarissa, saan mo ka di nga mo nga iso ti amak? Aniya? Nakita kiti sa ti ruangan ni Idi. Napagbitdutak, nagpalpalama. Sige nga, Ruten. Panawan kayo. Ang mga numakasinga kada kayo. Sige Tatang, maawatan kayo. Nagdamagan kayo Idi kini Manong Elmo. Imbaga na Idi akaduan nak Idi balayo. Ngam itata nagkita tayon. Taga dito'y kayo matgaya. Nakadahanan kayo man Idi balay Idi. Pasensya kayo. No napagbiddutan kayong agpalpalama. Awan anyaman na, Clarissa. Naira na la alim mabasak iti. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napagbiddutan nakgayam nga agpalpalama iti ni Clarissa. Nadlaw ko. Nasimrunak kelkuan. No amuna lakuman. Kasano kumangag pabigbigak kelkuan. Agdo mati ugali da kani Raquel. Iyo lang dalaang ti problema at takagurguran nak. Marilipo ka nak. Anya tinasayaat nga aramidek. Adula unay tinaaramidak abidot. Ad-addan tumanan akaguran ak di Yolanda.
Ay na, talagang idinakitak nila kay Mando ijay sangot ti balay ni. Jak nalaptan ti rignak. Amumatan ti kinasuplata. Darwama ko ni ti ugalim, Clarissa. No kasano nakadano ni di balayo? Jak ano damo no hapay. Isungarot na napagbidyo tak nagpalpalama. Ay, abagan no, ag-CCM, ititakawan na, Clarissa. Ha? Anya ko matitakawan na iti balay ni. Saan kami matabak na? Nanang, nakaluto kayo ka din? Dito'y namang rabiin ni Clarissa. Raquel, saan nga tangawin ni Frederick? Ang kaluganan tanto kuman iti kotse na. Jaklaan mo. Saan pa niya mawag kanyak? Siya ti mangawag kan kwa na itong madamdama. Sige. Abang talaga dito yung babae. Taga ba? Oray isudan ka ni Frederick yung nobyo. Tama ng tirason, apay nga mo awag ni Clarissa. Tutupak lang atan, tapno maminggan. Delikado. Ang mga ano agipulong kinyarakan. Hello? Or-orayan ka iti balay da Raquel. Tapno da kadwak nga gawin. Anya ti kadam dita. Anya man ti panang padpadakas mo kanyak kini Raquel. Awan? Masursurunak kanila kay Mando. Ha? Apay ti kriminal nga ama ni Raquel. Hoy, ang mga numangag na ka ni Raquel. Ama na dayjay. Siyempre, pasakitan lang ta. Ano na, umaykan. Awan bibiyang ko, nawan pagluganam nga agawid. Ing kaumyan iti balay dael mo. Naibag, tadamot lang ang tricycle anang ipaluganam kini Clarissa. Mabalin na kumaamot kit di mapanumyan iti balay da elmaw. Sa bali laki diti panunutan dagiti tao, nanang. Malalaw. Ang mabiit lang. Ang selos ka kade. Apay ko mga agselos aknay nang. Ni Frederick tinubyok. Uray asino kada elmo ken Frederick. Awan ti kayat ko kadakwada para ken ka. Iso ano isinam ni Frederick. Maragsakan at launan. Nanang. Abusta ta masurunat kini Mando. No saan na kayo apinanawan itay? Talaga pagsasawak manay. Awanan ni Elmo iti pagtugtugawan na itay. Salpag. Gapo iti panang talyaw kong iguana. Tantaniak na kadumbar. Purburak ti darak ang makita iti day talalaki. Di mo saan ako nasukunan ita. Saan mo kami nganyawag, Frederick? Saan mat nga ta amasapol nga ibagaking ka dayta? Tampaggrabangak dayta akayan ayat mo. Numasangok lakit de. Naimbang, ta sa anak pa anak kalugan itay. Ada nga men tinaminsan, imay ka iti balay. Naladawa ka nakaring ide. Ngam imayak lang ta Raquel. Taiwan gayam. Naimbag ta nakaawid mo't lang ni Clarissa iti rabi. Ada nang ipaluganak kan kuha na tricycle. Yung kapilitan ko mga umyan iti balay. Wenno, nakiturog iti pagdagdagasan ni Elmo. Awan samot natalgad apang panggadan dayta alalaki. Tanalabsak itay ngagtugtugaw. Tumultulong ang mga sikaso iti talon, ti kabagyan anak idagusan na. Kan madama kano ti reforestation project na iti nalaw abantay na. Yung plano na kano ti agsapol iti pagtrabahuan na. Intun malpas na dayja proyekto na. Kasano nga talaang ti biyagda kini Clarissa no kasawa da. Malaksid, no pilyin ng asawaan ti adda iti natalgad at trabaho na kasking ka. Ha? Frederick, kuna ni Clarissa na barte kay derabi Iso adi mo kinayat asukunan. Imbaga na king kadayta. Sige. Saan na dayta ti panunutan, Frederick? Di dayta man ti pagpungtutam. Kinapudno na. Planok ti mangpasyat king ka uray rabi Ngam kalpasan na namuak nga adda dito ni Clarissa. Sa anak ko na nagtuloy. Diyak kayat nga agdanon kami. Ijay palayo. Nakita ti dandani pan nakadungpar ni Frederick Elmo. Nalabsan na kan sa nga minagtugtugaw. Kaya't tinaliyaw na ka. Nasakit ti panang kusilap na kanyak, Ama Mando.
Naimbaga, saan ang nagpataray ni Frederick iti naparta? Talaga ama diti papagriman na kan ka, Elmo. Pagselselosan na ka talaga. Anyan lakit din no pudong dayta, amamando. Wen kayam, nagkita kami kan Clarissa idirabi. Diyak mo nga iso ti kadwa ni Raquel at kadwa na asim magpet. No kasta, nagkita kayo matlangan, tatamando. Nakita na kami iti sango tirwangan daydi. Kat naklaat nga ta. Ataga dito yak gaya. Ken anak ko pa'y ni Raquel. Ken napagbidutan nakpay nga agpalpal na ini. Madlang ko ako markaro ti kinaimon ni Frederick. Naglakang agpungpungtot. Nang runa no mabaragdag. Kan talaga pagselosan na ni Manong Elmo. Kat saan mo't nga gar-aram kanya. Kasano ko ma? Kat saan mo't ama kaasidag kanya. Nimot nga minanang. Iramraman na akagura. Ay, kababain pa'y kankwanan. Kababain. Saan narumbang nga iramraman ni nanang akagura. Naimbagmanta kinayat nagngasitgan, Yolanda. Bueno, adda ka din napatag nga ibagam kanya. Anya ko ma tinapatag nga ibagagkan ka. Nagbidot ka iti pampanunutem. Akayat ko pa iti makisinublian kan ka. Nakita kayo kini Elmo nagsarsarita itay. Amang ano sikat isabali ti pampanunutan na. Ramok pa ay. No kasano, tijak pa nangayat kini Frederick para kini Raquel kat baknang mo. Anyan tulaki din kini Elmo. Jak kayat amay pada kanyak. Bukas ta. Atlo na matlaang asyak ti ama ni Raquel. Tila babawik anak isarita kan ka. Amo tiga po na. Nga iliblibak mo nga anak ka ni Raquel, Yolanda. Saan kunto nga isagmak ti anak na? Uray pakatayak ti panang salaknib ko ken kwa. Ang wagat ni Frederick kan. Ang gusto masunag kan kwa. Landan di sa anak na kaawid di rabi. Ano? Aguray ka man, pasutila. Kansalangada. Hello, Frederick. Adda ka di matlaang masapul mo kanya? Apay nga minanapan ka pa'y jebalay da Raquel idirabi. Ket awan mo't pagluganan. Awan ti bibiyang mon iti dayta. Anya man ang tibagbagam kini Raquel. Anya ko matiibagakkan ko na. Dayta ka tagselselos ka. Oray ni Manong Elmo kat iramraman mo. Kunam nga ta ajak amo mapangkay jebalay daan niya. Anya ti kuna may tirabi? Masurunak kan ka. Sa anak ana baba klase ti babae. Anya nga no ti pagsarsaritaan nyo. Awanan ti problema pay iti dayta. Iti dayta apa naguguganin. Kay kayat ko pay ani Elmo ti para kini Raquel. Pagkat katawahan na ka di ha. Ha? Apay nagkatawa ka. Pinatikat katawaam. Apay, si kakadilang tadakarbangan nang agkatawa. Agkat katawa ka, Frederick. Ngam mo nga agpungpungtot ka tapag selosam ni Elmo. Makiktot kan tulangan. Inton isudan ti agayan aya. Papayaman nga yung bagam ka ni Frederick dayta. Idin to saan mo't nga agar-aram ni Manong Elmo kanyak. At dadalaan nagpungtot. Agpungtot la. Sa anak mabutang kankwan. Raquel, no agaram ni Manong Elmo kan ka? Saan mo ka diya kaya? Jaksong batan dayta sa ludsod mo kanyak. Saan kami ang makapagsiningad kan Manong Elmo? Gapukit ni Nanang. Nalabit, saan lang agaputan na singad da Manong Elmo kan tatang?
iti panagkita ni nanang ngamin, kat saan amay karin manong Elmo kanyak. Naungat at talaga ni nanang mo. Madlaw ko ang kasarunak. Naturadak, taumayak pa ilang iti balayo. Naimag, makasarsaritang ni tatang mo. Agpaiso kagura ni nanang ni tatang akasaritak. Ngam, saan nakmat amalapdan ni nanang? Naimbag pa'y kan ka, na nakita mo ni tatang mo. Ngam ni papa. Kuna ni tatang, anataya. Masurunak kini Clarissa. Mukha niya lati bagbaganan niya. Bueno, gapong matatas sa anak. At tinak mauray amang tutop kingkuana. Ay, salbag kiti. Ano, nagpasuliso ka kingkuana. Ikado. Amo kadadaelon na kinirayan. Titakas na. Ang mga nagsina kami. Salbag kiti. Sana mabalinday ta. Anya ka nati ranrantaan da nga Elmo. Bueno, ol po doon nakmatan na yan. Ang mga ano ni Elmo, di isukat na kanya. Salbag! Saan na mabalintay tayo? Isardan kong di aginom. Sa anak pa'y unay na batan. Kila atat ita. Naimbaga malamyo, Nanay Yolanda. Naggranata yung man dito yung store. Saan ko kumaakayat? Ngam na sa isaya at makasarita ka. Anya at talaga tirantam kinirakel. Ha? Kasaladyak mawatan ti kahit Diyos sa uniti dahita. Saan kan ngagin ko kuna? Gapo tayo ramraman na kitigurayo kinaamamando. Nalabit apang panunutan nyo. Nagpada kami kinaamamando. Kaguradak ang makaasidag kini Raquel. Ngam sana kadaka sa tao. Nasaya at laang no kasta. Ngam nukas pangarigan. Tapod no tatapyo. Nanay Yolanda. Sanda ka mapawilan. Balaagan ka. Kasaritak ni Raquel. Taliklikan na ka. Agriring ti cellphone ni Frederick. Ngam saan nakasungsungpat? Anya nga tatira aramidin. Malagip ko gaya. Jak na sango anapan nakisarita kini Manong Elmo. Bagam, Sa dino ka ditayan mo? awan bibiyang mo. Di naksingan. Madaman ti panagmaneho. Inito pa ni Frederick ti cellphone. Naglaw ko na bardak. Papanan na nga ta. Isublat ko nga awagan ni Raquel. No kadwa na, when agkita da kini Frederick. Pasensya kalakuman kini Yolanda, Elmo. Si kalakuman ti mga awat iti ugali na. Gapo timbakin ko ana. Ad-ada na sanda kapalubusan na makasidag kini Raquel. Amamando. Kasarita nakakano ti anak na. Pasirib kan nakaadal ni Raquel. Saan nalakit di amay nakaman? Saan makibiyang itirik na ti balasang ko, Elmo? Amumat nga at danobyo na. Yakmat ka di palubo sa may saglag. Amamando. Saan arumbang nga agbutan ka? Lalaki ka. Sige parok, panawan ka pa eh. Aging kaita. Awan pa'y tinakaituradak anang ibagaan iti daytoy apakariribukak. Ni Raquel ti dimsahan iti tricycle.
Kasang-sangpot na lagayan. Datanin, subim ka ta. Ay, titipletik, Manong. Hello, Clarissa. Ito talaga mo ako ka kanyak. Ne, Nakalisaga ko ni Titrete ka lang naglugana. Anya? Ni, awan mat. Ay, ang mga noda sa balya na palang na. Sige na, Rodan. masit ka pa na Raquel. Manong Elmo. Oh. Raquel, kasang-sangpot mo lagayam? Uwan. Ada pa lang amin na panakal pa sana nakarwara kiti trabaho. Raquel, mabalin to medyo balay yun itong matandama. Datalaan mo, saan nakapalubusan ni nanang mo? Pasensyakan. Mabainak-lakan ka kumata, iramraman nakakagura ni nanang. Yung, anya-aya ti bagam kanyak. Nung mabalin nga may kapasyaran itong madamdama. Nalawag anangad ko ti amin. Saan kayo na makapagulbot kanyak? Ha? Frederick, Apag iso ang makadano na iti ayan iti trabahom. Itay pimano tilugan na nagluganam. Saan ko anay danon tilugan ko? Tanagado, tinakaparada alugan iti igid ti kalsada. Frederick, Makapagulbot ka kanipay lang, Elmo. Talaga aplanom nga agawin ni Raquel. Min, iso nga ka. Gaputa dahi tati nagtulagan nyo kini Clarissa. Anya? Apay asaan ka makapagsao, Elmo? Gaputa pud mo ti kunak. San ka de? Oray dakdakkel ti bagim. Saan ka makabutang? mabitlahan. Saan ka kumamakikinnarit kanyak? At dati iti igid ti kalsada. Saan munto ang maagaw tinopyak? Maawatan! Sige, bumalik siya! Diyos ko! Pangasyo! Mahal siya! Pumanaw kan, Frederick! Uri si Kael mo! Pumanaw kayon! Agawid kayon! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dagi tiyawanan baed. Iti sango pa iti balay nga inaramid ta dayjay. Uray ko man nagpinatay da no saan nga igid ti kalsada tinakaramidan da. Pud na nakababa hindi napasamak. Kunak tupay apanggap ni Elmo ti agaram kan ka. Anya pa'y kumatiga po na ang makisiningad kan ka. Had-ad damanan ang makagura akin ni Mandaw. Nanang, anya-aya ti basol ni tatang. Saan mo nadamagan pa'y? Ket daytoy ti ibagak ken karakil. Makisina kalaangan kini Frederick. Di adal ken baknang. Nga mawan mat babain na. Kakaasi kalaang gapo iti kinasiloso na. Nanang, Ket, anya, iti paylaang nga ibagbagak ken ka. Uray baknang ni Frederick. Saan ko akayata para ken ka? diyak ka mo nalimad gayam asinurot nak ni Frederick. Pagkat atapan nak nga ta, uno na iran na lang anangag na ti imbaga ni Elmo kanyak. Aglalaukan ti maritrik nak. Nakababain ti napasamak. Nasakta na kiti imbaga ni Frederick. Pudno nga ta ni Clarissa ti kapuna akayat nak na arman ni Manong Elmo. Rimuaran tipod no agarit ni Frederick. Barumbado. Dinanog na kalatan iti saan ni Raquel. Kat saan ka nakabalas kan kuan. No inulit na nga tati ng danog kanyak, Mamando. Amang anusahan ako na nakatepel kat binalis ko. Ngam no idaramit mo tayo ka. Ad-adda na kagura na kani Yolanda. Nurin mo nga ta. Kat ang mga no pinagsasawan nak. Tinakas na ita. Imbaga ni Frederick ang naturadak na agaram kini Raquel. Ta dinurugan nak ni Clarissa. Mariknak to. Akaguran ako. Bayam. Syakti makaam mo ang makisarita ken ni Raquel. Kat ilawlawag ko kan kuha na imbag ti amin. Mamando. Ang mga nudakdakas ti bunga dayta.
naka-tricycle. Diyak nam naman nasukunan nak ni Frederick. Gapo iti panagapa may iti rapi. Diyos ko, kanya ko matiramidag. Kaya't ni Nanang agsina kami ni Frederick. Mariribukan ako na yun. Raquel? Mabalin ka diya, kasarita ka. Manong Elmo? Pakawalan ako, ma. Ni abay ang pagpakawan ka kanyak. Akwak, may manik Clarissa na kisarita kanyak. Maasyan ka nukin ka. Kahit nakailiklik ka ni Frederick. Mamati ako makanyak. Uray ka sanong ayat kung masidag ka. Saan nakapalubusan niya lang mo? Ad-adaytan asaan ka ama kaasidag kanyak. Ad-adamanin ang kagura ng kaninanang kat iramraman na pa yan ni tatang. Sayang. Nakita da kano ang nagpadayan ni Raquel. Awan siguro di masada na tricycle dito eh. Nah, medyo lang na rin sumunod. Kasla makapungpungtot. Malipod ita. Saan kan ama kaasidag kini Raquel? Gapo ka di napasama kidirabi eh. No pang panunuto madinurugak ni Elmo ang mangaram kini Raquel. Saan apod no dayta? Kalintigan na dayta. Saan amay ka rin ni Elmo iti anak ko? Gapo ka di tanano mo. Kat awan ti mabalin na apagpanakkel. Kinabailak a pinagadal ni Raquel. Iti baet iti ado a panangumsi ken panubok sa agtong palaan kini Elmo? Bayam nga desisyon. At adda saan ang natalgad ni Raquel ken ni Frederick. Kinasarita ko ni Raquel na isinanan ni Frederick. Saan na ngay ayatan ni Elmo? Masirig ti anak ko. Ken saan amaag tapno agpaloko kini Elmo? Saan ko ngay palubos? Ang maagaw dahil nga Elmo ni Raquel kanya. Asino kumala ang tilo ko? Basol ni Clarissa dito eh. Makita na. Tutupak sa baybay at numas ko ka. Salbag. Apay saan na sumumpat ni Raquel. Agriring mat ti cellphone na. Apay agsangsangit ka. Saan ko marumbang ay naramit mo dayjay? Nakababain. Nakatutitawan, nakakita ka nakangag ka dagiti pagpagam. Kasta ho na itungat ni Nanang. Ket anya ti kayat mo asawan iti dayta. Isina na kon. Gapo kini Elmo. Asino kumadayjay nga Elmo? Rabiin, paliwan tantong tiag sarita. Napartek ka. Tinggin na. Saan nakangayayatan ni Elmo? Dinurugan laeng ni Clarissa. Yaman natin manugot kamatlaan na nakipagkita kanya Raquel. May mayat no itiigi ti baybay ti pagsaritahan ta. Aduunay ti tao dito'y parke. Santa makapagwaywayas. Dito'y talatan. Saan tamot ang mabayang agsarita? Anya ti kahit masawan. Apay nginaramin mo ti Kasjay Frederick. Siyaktad adaan na ibabain kat kasta unay ti pungtot ni Nanang. Gapoy ti dayta. Saan ka na mapasyal pay? Frederick, ure agaram kanyak na Elmo. Saan mo ang mapawilan? Saan ka kumangagselos kan kuana? At dakar bang ngagselos? Takayan ayat ka Raquel. Katrumbang ka di adanugam latan iti sango ti balay mi? Di adal ka mat ti kunak. Ada ka ba alam iti biyag? Apaya di ka nagpanunot? Rumbang ka maan nagtepel ka? Ket ita. Sak itan ti papabainam kasta. Ure nagpinatay kayo kuman basta saan nga iti sango ti balay mi? Gapo iti nakitak kan kay di rabi eh. Kabutan kan. Gusto ni Nanang. Rumbang lang agsinatan. Pangasin si sa... Maudin day ta pa nagkita kan pa nagsarita ta. Itakan! Sulpak.
Jak maawat na ito'y. Dahil mo kin Clarissa ti aking basol iti na ito'y! Saan na nadlaw da Raquel kan Frederick? Nga daag lang iti asidag da. Kat nangag ko amin ang nagsarita da. Dakas ti panggap na. Saan ang mabalin nga at dadakas ang mapasamak kinukwana? Ngam kasanon no ni Clarissa ti pagikarawan na. Aging kaita. Sa anak pa'y anaikan iti tured. Lupa'y nakasarita kun ni mamangna. Kas ken Yolanda. Kagurguran akmet. Mailiw ka kadimot lang kanya, Frederick. Sika, ti aking pasol iti daytoy. Nagsina kami kini Raquel. Oo, nakapanunod mo't lang ni Raquel. Ang apay ang pabasulan na. Nagpaligi ka anang padpadakas kanya. Ibagak no sa dino ti pagkitaan ka. Ha? Saan ka di aday to'y tinuturay magon gamay? Saan ka nagpakitakin ka? Amok ayan no anya tidakas apanggap mo kanya, ha? Ayabam ni Elmo lumabot ang Clarissa. Sabalin, sanat na ito'y. Amuan gayan, saan ko pa'y ang nakasarita ni Raquel? Mapanak iti balayda. Makaamun mo kaguranak ni Nana Yolanda. Uray pagsasawan na kun. Amok na awan ni nanang mo. Iso ang nagturadak na imay dito'y balayo. Anyat ibagayo kanya, tatang. May papaniti na pasama kini Carmen. Saan ko ang nakita? Ngam na istorya ni Elmo kanyak. Tatang, Amok ang makagora ka kan Elmo. Ngam napudno ti tarigagan na kan ka. At dalang ngamin ni nanang mo ang makalapad kan kwa na. tatang. Ayok ka, lalaki. Ha, nanang. Anya ti karbangam nga imay dito'y balay. Pumanaw ka. At dala imbagak ni Raquel. Nanang, saan niyo kumamang na ipaidam ti gundaway ni kinitatang agsarita? Naundayan na panawan. Rumbang lapakawanan yun. Saan na bale, anak ko? Sige, mapanakon. Naturad ka, Mando. Kinasarita ka lang aruda ni tay bigat. Manong, dahi ti tipletek. Nagmalam ka na imay nito eh. Saan kayo kadipay nagsarita kini Raquel? Ni Frederick ti nakasarita. Pabasulon nak iti panagsinada kini Raquel. Anya? Nagsinadagaya man. Gapo iti napasama kidi kalman. Kahit ni Frederick nga kita kami. Ang nagbuto na iso nga umayak pa lang at paing dito eh. Kasta gaya. Ada timting ako, Che. Ha? Ni Frederick. Clarissa, makapungpungtot tilangana. Ni ang umando. Day, Jemat, nagagapoy ti balay Raquel. Da kayo, ti aking basol, no apay nagsina kami kini Raquel. Oh, may kagayam dito'y Clarissa. Frederick, pangaasim. Frederick, noon niya man tinda ka sa pangpanggapan. Saan mo nga ituloy? Anya pa lang ti kaddam dito'y. Idin ko ang nagsina kayon kini Raquel. Imay kakadi dito'y tap namang riribok. Sika alakay! Jak mabutang king ka! Clarissa! Umaykan! Ibatan na! Patam ni Clarissa, Frederick! Umika! Ibatan na! Patayin ka alakay! Oh.
At paltog ni Frederick! Naimbot ta damgis lang ti sugat ni Manong Elmo. Nabalo din ni Frederick, gapo iti inaramid na. Nasakit unay tinagan ni Frederick iti panangisinak kan kuana. Nga marumbang lang. Kakaasi kan tulang. Kung nagtupay lang amin ini, ngam nagistayanan ni Elmo, naimbag ta saan ang napakaruan. Siya kumatipaltugan ni Frederick. Ngam napartak ka naggunay ni Elmo. Babalin na nagsubli ako mamanan iti pagbalutan. Nung napilitan ak anak ipinatay ka ni Frederick. Ada ibagak ka na kayo atan mo. Anya day tatatang. Yolanda. Amok nga ad-ad naman na nakagura kan ilunod nak. Raquel. Clarissa. Agkapsat kayo iti ama. Isumat lang ang naasidag tirik na ken ka, Raquel. Tatang, pakawanan da ko maitiki na sabra ko idikan ka. Clarissa, maawatak itan. No apay akayat mo agsina kami kini Frederick. Pakawanan nak, Yolanda. Marihibo ka nak, hindi no kasano nga ipudnot da ito'y. Awan ti mabalin ko, Mando. Sana basol ni Clarissa, ti pan nakaitao na. Pasensyakan. Nusan kon ana ulit itang sarong karken ka iti ospital. Makumir ko makiti trabaho. Nagduha-duha ka ng pasyarkin ka. Tama nga nusan nakapalubusan ni nanang mo. Gapo iti day didanta ni panang patay ni Frederick ken ka. Nalawlawagan ti panunot na. Taamangan no uray da kami ken nanang ket kayat apatayan ni Frederick. Nasakit unay tinahakam na, iti panagsinayo. Ang babawi ak no apay nakian ay atak ken kuana. Diyak amo akas jay ti kinadakas na. Pudno gayam dagiti bagbaga ni Clarissa kanyak. May papan ken kuana. Raquel, nupay na numuak. Kahit kung irok mo iti panagayat ko ken ka. Saan ko nga muna niya ti bagag? Nga magyaman ak unay. Tano saan agapukan ka? Ang mga no niya pa'y tinapasama kada kami kadatatang ken Clarissa. Akabsat ko gayam iti ama. Awan sa mirin tinapudno hayat. Uray iso ti agayat. Naidumduma ka nga agayat, Elmo. Pakawanan na ko ma. Kadag iti ikinasabrak ko idikin ka. Gapo iti gurak kini Mando. Dakas mo tinagkitaakan ka. Nanay Yolanda, saan kayo mababalaw? Agyaman ak. Napakawan yun ni Ama Mando. Imbilang ko matalakas lamak. Ay tiday dagong daway. Luwat ti mabalin ama pasamak kung saan ka nagunay. Matay ni Frederick. Da Clarissa ken Ama Mando. Wano ni Ama Mando ti makapatay kini Frederick. Ket mabalod manen. Ay, naimbag unay ti panagpuspusom, Elmo. Nanay Yolanda, ure de talaang ti maramida. Akabailak ti agayat. Itinapudno. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.